Pa kad je već tako, kad je sva odgovornost i sve ovlasti spuštene na narod, pa gospodo vas 76 koji držite skale ovoj Vladi, pa raspustimo Sabor. Slučaj ministra zdravstva smo zaboravili, a evo to je bilo prije svega 2 mjeseca. Od kad je ministar nakon ozbiljnih optužbi za udruženje sa balkanskim podzemljem oko pelješenja državnog proračuna mahnuo na izlasku iz Remetinca, preporučio nam knjigu, odmrznuo, zamrznuo mandat, uzeo 6+6 i sada je u sudskom procesu. Vlada RH upitana da li je ovdje izgubljen kredibilitet, vrijedom ostavke premijera odgovorila, ma ne, pa mi smo stabilna Vlada, imamo 76 ruku stabilnih i oprala je Vlada pilatovski svoje ruke, prebacila odgovornost na vas 76 sa ove strane sabornice. Slučaj ministra poljoprivrede, on se jednom zaigrao, pa opet sve ozbiljnije, potom kandidiran za ministra prošao sve sigurnosne provjere, kao takav prihvaćen, a onda ga je dočekala snimka, pa još jedna ozbiljnija, pa kažu da su te snimke bile po grupama. Pitaju ovih dana sve po redu, da li ste u grupi? Nitko nije u grupi. Sada imamo da Državno odvjetništvo traži članove grupe, imamo igru grupa traži grupu. Ovaj ministar nije završio u Remetincu, nije preporučio knjigu, ali je poručio da je u Hrvatskim šumama razoran kriminal. Presumpcija nevinosti ga nije mu spasila ministarsku fotelju, ali je odmrznuo, ne i zamrznuo mandat u Saboru. I tu ga presumpcija nevinosti čuva, a on čuva 76 ruku. I opet se pitala Vlada, da li je ovo kap koja je prelila čašu, da li je ovo moment za ostavkom Vlade. Iz Vlade su opet kazali, mi smo stabilni, mi imamo stabilnih 76 ruku i pilatovski oprali ruke i spustili na vas, gospodo, 76 sa moje desne strane. Danas kad je inflacija u Republici Hrvatskoj podivljala, Vlada ne reagira, Vlada ne donosi odluke, a Vlada je upravo da vlada i da donosi odluke. Narod se sam organizirao s protesta, bojkotira trgovine, Vlada podržava bojkot. I opet Vlada pere odgovornost pilatovski sa sebe, ovaj puta na narod. Nek se narod sam pobrine i nek narod sam riješi pitanje inflacije. Vlada, dakle ne vlada, Vlada ne donosi odluke. Što radi HNB? Što radi Agencija za tržišno natjecanje? Spustili su sve na narod. Pa kad je već tako, kad je sva odgovornost i sve ovlasti spuštene na narod, pa gospodo vas 76 koji držite skale ovoj Vladi, pa raspustimo Sabor i dajmo tom narodu, kad smo mu već dali sve ovlasti i prebacili na njega vodstvo, dajmo mu da izabere novi sastav parlamenta i da izabere novu Vladu koja će imati veće povjerenje. Hvala lijepo. Treći je na redu poštovani kolega Kukavica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.